tuk chu nuam vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu ka Enna chu Lalpa ti kan zir ho le do na he thu hi Lalpa nen kanin pol na personal devotion atan kan lu mang le theu don nia sam number som le pariat chang somni le pariat thu hi lo ngai thla ila nangin ka khon var hi mihal sakdon si a Lalpa ka pathian chuan ka thim na hi ati engang Lalpa na thu malsom ro se amen he sam jek hiangai noma aro puya chirnon fowatan po avacha em nangin ka khon var hi mihal sakdon sia Lalpa ka pathian chuan ka thim na hi ati engang ati ani athamon thak hle mai ama chia chang somni le pasari na hian hriom tuar mi te chu I chandam don sia ti in a soya helaya hriom tuar mi te ti hi atong bul lam le sap tong version then khat kan en chuan a om je chu hriom tuar mi te ti hi ati na ta om te ti na ani rang ka chakti thiang hlim na angin Lalpan andam thalai reng te kha ami te kha ati na thina nat na le tur na manga chandam na kong lam hoi ti ra rem tia an tur phalin angoi reng fo thina ni ti min zir ti rani Vawiin thleng po hian he thu hi la dika hriom na le tur na hnuaya tang hian kan nuna tluan laia kai hroi thei lo le tharau lam nuna har chuak zo lo te hi hriom na le ti du da na hnuaya chuanin an har chuak fo thina lo theik lo hian an tur na te hian Lalpa ti in pathiana atluk lu tir fo thin he hi Lalpan tha ati zong tak ani chu wangin kan chang khan sam number som le pariat chang somni pariata khan nangin ka khon var hi mi hal sakdon sia ti in anun chung ril lama nat na le tur na manga thim lo thleng stress te anxiety te depression kan tiang chi zong zong te kha Lalpan alala kyang don ati eng theiti ta hian min tarlan sakani Lalpa ro pui ro se helai subject ki athua hausa azir thamatlinga ka khon var mi hal sakdon ti hi ka thimna mi ti engang ti na nen thu munang renga ngai the ani a Hebrai Bible le Hebrai grammar lamatang chuan helai thu hi feel imperfect kan tia aom je chu thil lo la thleng tur lo thleng nge nge tur anga alo soilok na angani mi hal sakdon sia ti hi mi ti en sakdon sia ti na ani a pathian hi Lalpa hi pathian ani mai lova leilung le achunga thilom zong zong siam tu khovel thunun tu khovel history zong zonga po in rol thin ami te amanga ya wanga hriom phal saka an nun na thim ti eng theitu khovel eng ani tlatani chu wang chuan tukena hian chu pathian chu kan du em kan zui dan ti hi adu dan ani em kan nuna eng chenin nge thu nei na pathian hian aneya min Hruaitu atan kan du ber alani rengem ti te hi hanin zot chinta ila ama lovin kan nun athim thina tukena hian Lalpa chu ka Enna nia ka Enna chu Lalpa ni tingam turin ahne na in pumpekin ama nen in rem thar le te ang hlapho tu chuan ni le thale arsi te zong khian izara Enna ro puyan nei ve atia adik em ani thlain ama in Enna ani lova nizara Enna nei ni ni po chu ama engot he ni lova asiam tu pathianin chuna rorel tu tan en tu tur asiam ani a engkim hi pathiana wanga lo omani nangle ke po pathiana wanga om kan nia kan nuna harsat na le mang anna te tur na te po hi chan nei na lo thleng mai the ni chu chungun takin ngai to ila kan nuna Lalpan eng min chit saka kan nuna en chu the na tur hian ama hi kan ma mo bul pu ani ti kan riat thar le apoi mo hle ani ka Enna chu Lalpa ni ti thei turin kan nun hi in po cha selati hi avan poimo te lul em hriom na le tur na harsat na kan to na roma
pathian lam kan hoi chuan chu tur na chu thil chhian ni lovin mal som na alo ni jok don ani lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tryang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian damte in kan nun na chaklo takmin an kai thole a ka en na chu lalpa ni ti devotion manga ima kan lo kun hole thei hi kan lom hle mai khongai takin he thu sa mang hian kan za in min pol thar le la lalpa veina he thu hi kan nun kong hruaitu tan atharin mal han som leng che kan du che a kan thlang ber che a lalpa chu chu min hriat sakang che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek u le